Kubor nakaslem jong unong san hima. Watla ke jing penwet uslap naduk dang step Henry kinong di madan kumba kilarai kilami syakmat menta kesengi kalai pui terik jemang arjar pui naduk kepor kendai baje step balik di kimar kimata ke jongki naduk merpran haduk kendai lat namar ke jing senga kutlat haba ka kepok jongki ke tangan haba ke jing kangdam menta kelak jendap shibenai nak benta benyakun ia kena kelam coronavirus kebawan pai biang hapok ke jelah haba kinong di madan kilas dang ban no ialah kijong kitiar kitar nak kalian ke magistrat kila khot yakran yakinong ilam kibadan hakalama jong ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kabalalong hakrum jong kajakayang kali muda kabadon hakandailat hakane kajing ikran kinong di madan kila menjur bansangi shwa shipor bansong di yakimar kimata handaikin up haduk ka nyutarik ubnai jellew haba kajing handam kabalabu da kasorkar kan kutno badada kasorkar kam aja kayaki bandi kimar kimata kejongki kilarai bansong di bait harut serok kenang banyu pendabam ia kayeng kesem ini mut lang munta ni mut kan yan ni bait dah hadin lang ko lakal yang i magistrat ipun dan ang sa pada tong ni nimpakan tanya persya adu kata-kata dan ikut ya keren dengan lawan ya keren mentah bat mairu ila penhiyangi bat ila pak nangi ke ega jingsem jongi dan nang sa pada nang liang jongi pada long yang itu wala dak maila dia kan ega main point ro jadi ban aja ka yang ikut kalang MPC kan di joy namar nang ba ninyo tang hai tai asin tayo dan nakal yang i magistrat bamli ang ito katala inyarab namar ba insay pendek ba ini intek kan jajaka ba diam ba inay de nakal yang dungi padala saya mentang inyasya bat intek kan mentang tayo lada kiasnap bajar kumite wala da wada kataru ni mamansi ni habni diang ipat namar mentang imut atau mentang tendok kalau diam deh kita yang min up lada nakaliam jong sorka lada kampung mereka nya gani ni penting kami bat sakawelu em kantam sini kian nang jungi kinri thumut kiran deh kan harai di mut jangan lai thumut kita turut lai thumut kita mangla enda deh ba kita pek balik jenjari yang ini namar bakat nungi jenjar mangi hantam radang ikran kimku penslat huru ya kai ke jing ot jang namar iba krustun lei haka arku ratari ngayoi ba ile kesnang wajang ida penang huru namar bangai da yoi ang ba kamilla ban khangsa namar ba mi hap perkat ya hidup kisuk yang bunta debat ada nang ko pada daman ta pada long kalong dak kong pada jika jing sisa ada namar haba udah yang nikmat udah bungun petang ke konsumsi aja bat udah hiro bagian khutnya barokoi bat sabaw hiro namar ba hakajing sawi jong ngasih medem maka nu ngaslo sundai yala diru ngaslo sundai bagian hiro ngaslo sundai namar kadala kasih mundan interkanin ban ya takaja badu juhur ban hiro mundan dan nata kada nga ngam dalam katolong dia kata yang ini baik takmat tang bana kalian administrate kerpat yang ini sementara kita yongin up balada ka sorkar kampung yang ini kita yo mangin hapan sing banni basta kawairu lada ka lockdown kadang steng kat ar pak kita yo ka sorkar kadai ban ai yang ini marnang bangin yo tang malum malaru balada nam gunta lada kamu aban pendiang yang ini ngiman singin hamni ya kai kepada engkau bat ngiman sing hap terus oi ru namar barak kadai ke bahap lek hamur ni mamban tisu ke nakali yang jongawi ngalas mo jenjar namar bakinang pun yang aki bayam kidan kibarang bangin dan kasur kidan kibarang bangin dan kidan bay dawai rudan ubayeng ru seingin ya terus namar kantam kebayeng lay kidan bitrayeng tak nakko sipau tarik genap lai nang taem jumlah banyak ki kim cip deh kalau tahunnya gabak kang na kidan nam dan cip
Banamar bakitran yang kata masih diang sa bangi jenjang. Bangi aiwai nang bangi jenjang. Ta kata ni penting hati lagi. Namar karam nudung jeng Islam jipun lagi kibang palai gram. Mentala wan sisin. Dola dan sapnya sakaram sisin. Tementangin yang ingin. Kesarkar ngatrai, kesarkar kan mempek yang hidup busuk. Kalau ada dia dah kampek ikut nak kalian di ba bersun, ba elhek. Ide dan singku ha. Mar kinong di madan lagi babon penfor, nong mensong. Di nong di madan bubun. Kumloi ba elhek itu ban ong saus sa angut, ban sim gerteng ban ashi hajar sisni. Si hajar ide. Dan nong kita lagi itu bisa sangat kamut ndai tu berujung ibat ni pemai tam dulu. Kata ko kay namar nga ada kanong buat kadai basnar jong ba elhek. Teh hadin nang tu ba de ban ngai hiro ya ba elhek ba yong ba saus sangat. Kakamut tang kata saus sangat kita kinong sebut demi. Kamdai ya. Bag ngai hiro ya lade bag am kai hiro ba kabut jangan senam kantong dorsi saja pencat. Kakasan senam. Kong thì ya thui ani menne kanongot ki piu poi ki perlok ng thi badi madan hang ne ha PDP kanongot ye Ni apa itu ni apa ibuan ni mo tang badai badan no nuslap. Ukun pun nuslap dalam kamlong dah bagi lek dulu ro badai badan nuslap. Ibru tu ki apa ibuan tang badan hang nuslap kalong ni mak dah bagi lek dulu. Ni plan ni dah ni apa ibu bati tang balong pasam no. Ada dari bamdan nuslap ni dah ni plan bagi ni pergi bagi hidak takabur. Tang badan slap nak ni mak leh. Namar pakamar yung ikam kamlong bansa slap. Sakeng. Kita ngasih lek no. Ni salong kada meeting ni saya keren pat ni seperti ni ngak hak lek